Kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sarong karak ni tatang ita. Sa anak asumurot, taamumat, adda trabaho kita, Fred. Kisayak ti groceries, karnigan prutas sa kinatang mo ah. Ay nawaw, apay akis sayam. Wana, tapno dati isang put ko para kan tatang. Nakababayin mo't no agawid ak nga awan ti ginatgatang ko aparakin ko ana. Mabalin mat ngamin nga grocery kan sakbay nga agawid ka ije balayo. Awanan ti oras ko tagdardarasak. Apay, adda ka di emergency? Awan mo't kit de. Oh, may lagayam. Apay akasadot mo ti mapan gumatang. Basta, mangala akon dito'y, tapno saan amasapul nga agpilpila ak. Kan may sa, amangan numatrapik akpay. Ti kinasadot mo man ngaminin, ti ipakpakat mo. Ni Jocelyn gay, apay asal mo ngayon tugot, Fred, anak ka. At ang trabaho ni Jocelyn, tatang. Ay nawaw, ilanayok ko ma, ti umay, no di op na ah. Busy day siya, tatang. Santupay nga agdi-day off. Hindi, pag inanaambat ah. Sa anak nga imaitap no pagsaritaan tayo ni Jocelyn, tatang. Imayak, takayat kayo ang makita. Ayon gayam, at dati ginatang ko ang groceries, karnigan prutas para kada kayo. Nay, nagadumat tinday ka anak ka. Nagsildo ka ka, day. Ah. Ha? Oo, ang tatang. Nagsweldo akon, iso nga dati inggatang ko. Italaang manan ah. Abasto yung matinday tayo ti makalawas, tatang. Ay, ang mga lodwa alawas pa'y kiiti anak ka. Adda ginatang ko a pizza para kada kayo, nanang. Agyaman naklauna, Jocelyn, anak ko. Paboritok day takag. Iso nga rod agim mata nga, taamok a paborito yung. Aywan gayam, apay anagawid ka. Adda ka di parikaw? Awan mo't kit di, nanang. Kaya't kailangan nga makita. Ni Fred ngay, apay asaan asimurot. Adda ka no aramiden na itananang. Pagtrab-trabahuan na itaaya. Agap apply pay laang. Ay nawaw, makatawan mo't tan nga agap-apply day taataaw. Saan mo't, nanang? Anya asaan mo't nga ibagbagam. Katno idi pay la napalabas atawon ana ibagam kanyak amadama ti pa nag-apply na. Adamot ket di trabaho na ita, ngam saan a full-time, kan manulaang matisweldo na. Ibagam, taagbirok iti full-time at trabaho na. Saan amabalain asikala ang ti aggas-gastaws, anak kaw? Anya ti ibagam aya, Fred. Anniversary tamot gaya minton Sabado, Jocelyn. Ay nawaw, winmot ngamin, apay ka di. Agdik tamot ko ah. No okay lang hanggang ka. Nabayag mo't tan asaan ta nagdede. Mabalin lat tamot. Iti paborito ma restaurant ti papananta. Ngamin, espesyal nga aldaw talay jay. Masapol nga iti espesyal mo't a restaurant ti papananta. Okay, ibagak nga rod kin ni boss asaan ang mabaling nga ag-overtime mak iti trabaho. Wen, kasaritam tap na muna. Italaang man nga agdate ta. Sana mabalin na dadaulan na ti espesyal nga aldaw tal niya. Umuna akon nga agawid, Melissa. Ay nawaw, umunakan nga agawid ko na. Saan ka kading ag-overtime ita? Nagpakada akon kin ni boss itay bigat. Adda nga min lakad ko itakat. Sa dino ngay mat. Ag-date kami kin ni Fred ta anniversary mi ita. Aywan, anniversary yung agpaiso ita. Iso nga ano sampay laang nga aramiden dagiti ipapaaramid ni boss ha. Bumawi akto kan kan. Okay, enjoy! Agyaman ako na, friend. O sige, inakon. Nagadumatan ti in-order mo, amakan. Sayang, no saan ama ibus day ka? Kabailak, ibusin ta amin ti in-order ko niya. Inuray naklat ko mga ninin. Nag-order ako na, tapno saan ta nga aguray tinabayag dito. Ayun ka,
Bayadan pa iti in-order ko sa kabay amangan ta. Anya, siyak tagbayan? Ay nawaw, nagsweldo kayon saan ka di? Juan, Nagsweldo kayon. Iso asigapay lang tagbayan. Siyak tumot tagbayad na update tamanan. sapay nagninila dagiti makan nga in-order mo. Di na kumamot ibabayin dito ya. Sika tinang ibaga nga update ta. Sa ita, siyak gayam ti pagbayadam. Ano usan lang pailaang tani? Awan mo ti full time at trabaho. Amo mo data. Kumusta nga iti date yu ka ni Fred, friend? Okay lang mo. Ay nawaw, okay laang ko nam, ngam apay ngay akas tatilangam. Adda ka di pare ko. Kasla saan kamot ngamin anaragsak, friend? Ha? Ay, saan mo? Si kakit di mo't friend. Kumkumpor mi ti madmadlaw mo. Ay na am-amu kan, Jocelyn. Saan akas tatilangam no naragsak ka? Ha? Aday ta, nakaisam ako. Mabalinan ti kastoy. Ay nawaw, nakaisam kang agpayso, ngam makitak iti matam analiday kalatta, friend. Ay, sika talaga, Melissa. Tila madmadlaw mo. Aramiden takit din ti papaaramid ni boss. Tapno malpasan. Ala, siya kun ti mangilepas itiin paramid na ariport iti kalman. Rugyamon, jay maysa, tapno malpas matan. Okay. Kita am ti folder iti lamisaan mo. Inkabil ko iti iti kalman. Ituloy tanto ti agsarita intun break time ta. Adupay ti kayat ko asaludsudan ken ka, friend. Awan sa amat ni Jocelyn dito pag-abangan nyo, friend, anak ka. Awan, tatang. Adda trabaho na ita. Talaga anak agad na siya babae. Nako na ayo pa tatang. Sa anak nga agbisin no iso ti kadwa. Anya ti kunam. Ha? Ay, awan tatang. Awan ti kahit ko asawan. Da kayo kid di mo. Nalawagayam ti abangan nyo dito. Aywan, talaga nalawa tatang. Sigurado anak kalmat ti abang nyo, abay bayadan nyo. Talaga atakkel tatang. Kas makita yung may. Sana asinsinan ti pagnanadan mi. Kan may isa, kompleto talikaman mi. Amangan mat, no ni Jocelyn lang tagbaybayan iti abang niya. Sana, paggudgudwan mi ti abang, tatang. Ay, nasayat mat nga ron, no kasta anak ko. Pag tinulungan nyo, tanariga ti papakpakan laeng, nagruna kat sika ti lalaki. Sabong kan tsokolate para ken ka, Jocelyn. Ni, naggapunday ta, friend. Adda nang i-deliver para kanukin ka. Anya? Awata mo na. Ibingayan nakto iti chocolate, wan. Happy Valentine's Day. I love you from Fred. Ay! Naimbag ka pa'y. Sweet ni Fred ken ka. Agasam man day ta. Nagpa-deliver pa iti sabong kan chocolate dito office. Agdamo lagayam kwarta na. Ne, apay akas ta ti reaksyon mo. Kasla saan ka mo't anaragsak. Ah? Siyempre, naragsaka. Adala na lagip ko. Kunaklakit din no adda parikot mo. Ang ibingayan iti chocolate mo, wan. Di mo liplipatan. Tano siya, sigurado nga awan man ang tiitad ti boyfriend ko. Agyaman ako na iti sabong kan chocolate nga impa-deliver mo iti office, Fred. Awan ang yaman na. Ayun gayam. At dapat surprise gift ko para keng ka. Ay nawaw, anya ngay date na. Lukatam at kita na niya. Yan. Ni, relomat. Nagustom ka ti regalok para keng ka iti Valentine's Day? Magusto ak, Fred. Agyaman ako na ikan ka. Awan ang yaman na. Inton bigat, gumatang ak tumat iti regalok para ken ka. Ora sa anak. Sa anak mo nga, guro ora iti kasukat na iti inted ko ken kakit. Sigurado ka, ha? Wan. Agpalasikan. Tamang ita sarak iti kanenta. Nagluto iti paboritong nga adobo. Aguray ka man, friend. Apay ka di, Melissa. Itakla ang anak kita day taarilo ah. Daytoy ka di. Regalo ni Fred daytoy, friend. Ay nawaw,
Naghasat ka at talaga ken kwa na, friend. Sweet launay ken ka. Italaang mat abumawi Ay na, siyak mat nga ta. Kaano mat nga ta ang mapadasak ti kasta, friend? At in regalo tinobium abagkan ka. Saan ka di? At daang, ngam saan pa yung umabot iti rebo ti presyo na dahi di abag. At least, at dalataintad na kan ka. Alahas kumamot ti kayat ko, friend. At danto Noan niya ti kabailan na, isopay laang ti anusam. Tinapatag kat naggapo iti kwarta ang nagrigatan na tinggatang na. Sa bagay, at damat kit di puntom, friend. Api ngay, kasla na lukatan mo't ti kabinet ko. Amangan mo't no. Sapay la kong mata saan apod no ti atap ko. Naksayang nga ang paiso ti kwarta nga indulin ko. Fred! Fred! Abay ka day. Naksayang ti kwarta nga iduldulin ko. Sika ka di tinang kasay. Ay ko Ang Jocelyn. pudno ka kanyak. Di nakululbudan ko naknay. Kinapudno na. Di ta tinangalaha kiti imbahid ko iti sabong. Chocolate ken rilo nga inregalo ken ka. Ay, nawaw! Pasensya ka, no saan ko ngayon bagbaga. Kahit kalaang asurpresaan. Ay, unay kan, Fred. Nagusto mo tintad ko para ken kasang ka day. Ha! No kwartak mo ilagayam ti pinagbayad mo. Di ka lata ko man nang tad iti regalo kanyak. Makapasuron ka mat. Adda na patag apang usarak iti dayjay a kwarta. Ngam kinisayam kit din. Anya tay nyawit mo, anak kaw. Gamit ko dagita nanang. Ay nawaw, apay mat. Makapasuron mo't ngamin dayjay a Fred. Apay ni Fred. Anya manan ti inaramid na kin ka. Inikanak iti regalo nanang. Matlagayam. Apay akasta nga iti tsuraam kat inikkan na kamagayam iti regalaw. Una, takwartak mo't laang tinggatang na. Ay nawaw, apay ngay. Ha! Kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko nanang. Ay, makauma ti kasjay nga aramid na. Kuna man no ada trabaho na. Saan nga stable ti trabaho na nanang? Nabayagin nga agtap-tapalak. Tapno lang ang saan amay babain da di a tao. Ngam kastoy kit din ti aramidan na. Ay nang! No kasta, inuulbaw dagit imbagbagam kanyak, Jocelyn? Una nang, gaputa impagarup ko nga addapay pagbaliwan na. Ngam awan mo't gayam. Di na amo ti ag-effort para iti relasyon mi. Anya ti kunam. Saan ka anagawid iti pagnanaadan nyo ka ni Fred, friend? Saan, friend? Nauma akmatan iti kasjay nga aramidan na. Anya nga minti inaramid na ken kaya. Kurang ti effort na para iti relasyon mi. Gaputa muna nga dakwartak. Anya? Malagip mo ti sabong, chocolate, ken relo nga inted na kanya. Oh, apay dagi jay, friend. Ha! Kwartak mo't gayam ti inggatang nakadagijay. Anya? Wen friend, kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko. Anya ngay dagijay? Regalo mo, bayad mo. Ay nawaw, nagloko mo't tanday ta, Fred. Sapay agbilibak ken kwa na idin. Agburak ti darak tunggal malagip ko tinaramid na. Anya nga ta ti aramidag, friend? Makiwin naswasak nga tankan kwa na. Ay kat adaken kaday ta, friend. Sikat ti makaammo no anya a klase ti tao ni Fred. Agyamanak na nagawid kang Jocelyn. Imaya, taumay ko alaan dagiti usar ko. Anya, Pumanaw akong, makaammo ka mo't itibiyag mo. no kasta, makiwin na suwas ka kanya. Wen, nauma akon, Fred. Nauma akon. Ay, saan kumamot kasta, Kasanuak langan. Ha! Nabayagan nga agdandan nata. Ngam anya ter aramidan. Di ka mo't ag-effort para iti relasyon ta. Sana na maulit. Amok akang maliti na ramid ko. Talaga saanan ang maulit ta pumanaw akon. Ala, aglisi ka itidalan ko. Sigurado ka ka din, iti desisyon mo ang makiwin naswas ka ni Fred, anak kaw. Wala nang. Ay kat adakin ka day ta, Da kayo laang ti makaamaw, no anya tinapasamak kabayatan ti panagdanayaw. Sayang nanang. Nagado ti arapaap ko para kada kami. Ngam dinadaal na laang. Ay kat anya ngay nga raw, ti maramidan tayo, no kasjay mo ti kinatao na. Inton sumarunaw, piliyam ti lalaki nga ayatam, anak kaw. Wala nang.
Saan kun nga aramiden ti kas iti inaramid ko para kini Fred. Dakkel mat ati gastos ko para kenkwana. No adaman lalaki adumtang itibiyag mo, saan adakas no aggastos ka. Tinapatag kat amom ti agkontrol, tapno balansilat ta ako nada, anak kao. Dito'y akong ngagnaid, tatang. Ay nawaw, ni Jocelyn ngay. Awanan, tatang. Nakiwin na suwaso ni Jocelyn kanya. Anya, Day tatipod no, tatang. iti anya kanumat aga pa. Diyak ang mukin ko ano, tatang. At alakit diti sa bali alalaki na dayjay. Anya, amangan mat no suspitsam na ang dayta anak kao. Amangan no agselselos ka iti angin. Basta, dito'y akong ngagnaid, tatang. Di ko nam kanya kat ang dalalaki ni Jocelyn. Unmat, Ay nawaw, ulbud ka mat anak ka. ibagbagak tipod no, tatang. Naranaak ni Jocelyn iti paradaan itay. Ah, Kat imbaga na tipudno kanyan, isuasan ka na makapagrasound. agar aramid man iti istorya tayo dyan, babaeng. Saan mat nga may na nasayaat kasi nga aramid ti may sa lalaki. Sika ti lalaki, sika kuma ti mga daulo iti pamilya. Siyak manenta entibiddo tita, kay nawaw. Ay talaga sika ti ayan ti bidot, friend. Di mo amo ti pagribangam kas partner. Agasam man, tani Jocelyn gayam ti gasgastaws para king ka. Desisyon na matay dyan, tatang. Agbain ka kalimat nakababain sika ti lalaki, ngam sika payla ang ti papakpakan. Agtrabaho kamot anak ka. Ay, nawaw! Saan anasaya at anam na maam ti kwarta ti karelasyon mo? Masapul nga agbalin kamet a responsable. Aggagat kan agtrabaho ka. Tapno saan ama uma ti karelasyon mo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid ka kadimatan. Wen, si Kangay, Uray siya, agtricycle tan ang. mabalin latamot. Siya kun ti makaamo iti plete ta. Siya ti agbayad, ilibre ka. Ay, nawaw, saanan presi, nakababain mat kang ka. Ang mga no panunutom agun dawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimat, sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle. Daytan ti pagluganan ta. Naggiddan kayo mat anagawid ken presi, Ruby, bakit? Wen, lakay. Iso ti masidag kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Ah, nasayaad ano kasta? Makigayim ka kadagiti karo ba tayo? Amom ka de. In libre na ti pletik itay lakay. Ay nako, Ada ka di parikot, Javier? nakababain mo't kin presi, bakit? Binayadam ko malata ti plete ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nila kay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Oray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit? Nakita akinasaritam ni Ruby itay, presi anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y laang analawag kada kayo tatang? Nalawag ti anya. Gayam kun ni Ruby tatang. Ano? Kaano pa eh?
Idi na palabas abulan. Nasaya at mat ngamin ti nakisarita na kanya. Sumot na gayam ah. Imbita ito no kasangay ti apuyo, tatang. Ay babalila tamet. Awan dakas na anak ko. Awan gayam. Matuloy ka ngagpasentro ita, wun mo saan pa eh. Matuloy ak tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras. Ada ka di aramiden nyo, tatang. Mapanak kumapay ejetalon. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo, tatang. Agpasentrong aktulaangan inton malam. Agpakada kami, Mari Presi. Ay, mabit lang, Mari Ruby. At dapay cake inton madamdam ha. Ay nawaw, kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ah? Ay nawaw, saanan, Mare? Nakaraman kami magkidi, ah? Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay kwa, Mare. Unday tak ngamin. Ha? Alaam latan ti makan nga insupot ko. Noon diet ka, di itid mo kanlakay mo. Una yun, ipilit na pailaang ngamin timang tud. Urayan naklabi ita irwar ko, Mare. Nakasagana mo't kit din day jay. Okay. Di ka pumampanaw, ha? Urayong di take out mo. Nagapuan ti Shanghai kan pansit bakit? Nay. Di mo kutkutsin day ta, Javier. Ay nawaw, apay asaan? Di mo kang kananday ta, tanarigat ti agsakit. Nangalami ti dayto aya. Inted ni Presi kanya. Matlagayam kat. Apay adi mo kayat akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakit anya. Sandamot siguro amang tud itinarugit amakan bakit? May mayat latta ti makasigurado. Anya ti panagkitam kini Presi agayim mo aya. Dugyot? Kaslakas jayan ah. Ay nawaw. Pagkunam mo tatugyot ni Presi. Adun to pa'y ti bisita da itay. Sayang da ito'y numaibilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamu ka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Ruby nakaw. Agyaman aklaunay, nanalisa. Ay wanggayam. Nakitak anaki birthday kayo iti ayan da Presi agayim ko. Wunmat, napan kami kanta tayo dulpaw. San asim makitityan nyo, nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan mat? Apay ana sa ludsod mo. Wen takas la narugit mo't timakan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag kunaamot anarugit ti makan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idiin loto da. Wen, da kami tinagluto itikinan tayo. Anya? Pudno ti ibagbagak nakaw. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit ti makan nga impasango da kada tayaw. Ikanak pa'y man iti sangagasot lakay. Awan ti nga gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Ti impadulin ko akwarta king kaangay. Ay nawaw, idi pa'y napalabas alawas ana ibus dayjay. Pangusaram iti kwarta aya. Pagplitik, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kentatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan ah. Adayumat iti ayan dananang kentatang. Mabanugak lakit din o magmagnaak. O tangang pala ang tipletem ano ipautang da. Naa, sa anak amak inangaw kang ka ah. Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga rudan dayta? Ikat ipuspuno pala ang ano on pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kankwana. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga agpatulong iti tao, pirjum. Mari Presi! Maray! Adda ka kaday! Adda ak dito'y Mare, mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Maray! Anya ti ibaga, Mare Ruby. Amangan ko no adda pa'y ti sangagasot mo dita, Maray. Sa nga gasot? Wen Maray, pagplitik kumapay, buo mo nga minti kwartami. Awan barya, Maray. Narigat mo ti ag-commute no awan ti barya. Tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Ah? Sa nga gasot lang, Mare. Wen Maray. Sige, ikan ka iti sa nga gasot, Mare. Uray di mon bayadan. Anya ti imbaga dayjay arubikin ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan,
Pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti bariyada, ano? Ni tatang talaga. Ay, mano ti binulod na kagagay? Sa nga gasot tatang, ngem imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, no. Apagay. Kayong kumot ni Ruby tatang, kan sa nga gasot laang mat dayjay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro tatang? Tulungak ni Ruby tanudumteng tumat ti aldaw ada tayo ti ang kasapulan. Kat adamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? Saan, Mare? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma. Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wala, Mare. Ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti mai-deliver itang aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive, taawan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw. Awan ti parikot di ta, Mare. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo, aya, Mare. Ag-beach kami, Mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Ah, okay. O sige, Mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Aga sumanday ta a parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak ba'y nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rod ti akin kukuha kadagita? Ni presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga rod no anya tilinaon da kita asupot lakay. Nagadu nga orderan day di apresi. Di bali at akwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidia. Nilakay na ti agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom, amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay, word. Imbaundak ni prese. Alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo? Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan nyo laang. Ay na, ay. Agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon da kita asupot aya. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Timbaga na lang, kat umay ko alaad. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado, nga amangan no gamit iti kusina dagitoy. Uno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday dyan nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no. Agin babak nang mo da di apresi. Apay di presay. Wan ata impareceive na ti parcel na kanyak. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wan mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan ka na kwada. Wan angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita am no anya tilinaon ti parcel nga in receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga raw di kan sumanao. Anyat amom ngay, ang mga no para iti anak na ti in-order na. Para iti anak na, wano, para iti... Anyat ipagsararsaritaan nyo na Lisa, Mari Ruby, saksamot ti topic yun. Ay, kwa, presay. Pakada ako nana, da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay nana. Wan, ngamawan mo tin balbalikas ko adakas bay papankan ka. No kasta nga rod, anyang itis istoryaan da dya Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, dyak kaya ti mairaman. Ni Ruby latan ti saludsudam na kong. Sigurado nga aglibak day dya nana. Marites matgayam day dya babae. Ay, da kayo latan tagsarita. Di na nga rod ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok mat nana. Diyak laim pagarup nga istoryaan nakmat gaya man. Kinapudno na. Nagadaw ti negatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo. Kundad dumapay. Pagbalingan dakmat gaya man adakas. Di na panunutan asyak ti as-asit ganan no adda kasapulan na.
Ay, jak amo iti dayjay arube. Di namot matapulanting iwat na. No kasangsangok, nakasingsingpat. Ngam no nakatalikudak, is-istoryaan nakmat gayaman. Uray na singput ka, no marites ti gayam mo. Istoryaan na kalata. Kasla saan kayo matanggag sarsarita ken Ruby? Saanan tasaan kami nga agayam tatang. Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Jak laim pagarup amarites mat gayam day di agayam ko tatang. Hindi. Di ka maawatan anak ko. Kasano kat biyag ko mati marmarites na. Nakigayam laang samot day di arubi. Tapno adda imarites na. Adamot nga ro limlimod na akinatangsit ano kasta? Ay, di mo nyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kwa na. No sa anak laang anak kapag tepel iti day dingal daw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sikaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed, Ruby, bakit? Naa, apay asyak payla ang tiibaon mo. Wan tawan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si Katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay naw, para mangisubli lang, nagado asom. Tadyak kayat makita ti panagruprupa day di apresi. Si kalangarudan tinangimaritis iti gayem mo. Si kapay lang ti kumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakala ang dayta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa. Imbagak laang tipod no kan kwa na. Unay kayo matan, Nana. Sinong batak ti saludsod na. Tamakonsensya akmat nga main. Kaya't yun samat nga aga pa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Tanagpudno kayo kang kuana. Gapo tabidot ti kasjay nga aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag. Kat saanan amasapol nga istorya, Rube. Ay nawaw. Kasla perperdyam nga min ti gayem mo. Kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, Nana. Wen, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Prese. Iso nga irespetum ko ma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam. Saan kat nga iti sabali ataaw. Nagpasentro ka magaya, Mari Prese. Adala napan ko ginatang. Apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanan? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak, tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kula ang mati bumawi kang ka. Uray saanan? Uray awan gayem ko, nukasken ka amarites matlaang. Ay, nawaw! Adaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaang nga agbalin ka anasayaat kan napudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalak kan panangipatagdakan ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino ti akin kukwa iti nalawa adaga iti asidag ti pagabangan ta, Dennis Lakay. Dagada kasi yung sinsimyon day tanel ya, bakay? Aya, Wal, mangrugi iti day talaw. Aging gay ti punti mangga.
Kukwada mo't lang day tabalay amakit-kitam dita. Ay nawaw, daga maggayam ti kasinsin mo ti makitkitak. Wan mo nga main. Nag-migrate da lang iti Canada. Tanapimpintas ti biyak day jay. Itala ang anaamuak day taa. Away ka day bakal. Amangan ki din umanugot da amulaan ta ti dagada. Tapno saan ta ng agabang ditoy. Diyak lang sigurado. Numanugot ti kasinsin kaw. No siyak ti sika, i-message mo ti kasinsin mo nga ibagbagam. Tapno ada pag naadan ta abalay. Kan barang makalibrita iti abang, no ilibri da lakit di ah. Di bali ata kas na kunam itay, kat napintas mo ti biag da ije Canada. Siyak day daw kasinsin simyaon. Kasinsin Dennis. Wan kasinsain. Kung naglagit din o sino tinag-text itay. Sigamot gayam kasinsin. Anya ti may bahay ko ka kasinsin. Salod-sudak lang numabalin amulaan mi ti dagayo ditaoy. Sa dino dayan nyo itaya. Agab-abang kami dito asidag tinalawa a dagayaw. Kat napanunot may amulaan ti dagayaw numanugot kayo ah. Ayaw na. Mabalin na tamad kasinsin. Sayang agpaiso da ita. Iso na lang ang tawan pagbayad mi ti abang kasinsain. Di ka matanagan kasinsin. Tasaan kayo asingiran. Mulaan nyo lang tanong kayat yo. At dapat magtibalay dita ang mabalin nyo apag naadan. Tarimaanin nyo lang kasinsin. Agpaisaw kasinsain. Awan kasinsin. Awan parigot dita. Mayat matlaang numulaan nyo. Tapno adda mga sikaso. Ay na, ha! Agyaman ak launay ti kinaimbagyo ka na kamay kasinsin simyon. Kat anya nga iti imbaga ti kasinsin mo lakay, imanugot ka day. Wan, Naimbaglaangan ta inawagam lakay. kastaunay ti bain ko kenkwana. Ngam inturturod kun ah. No kayat mo ti makalibre, di ka agbabain. Pudno launay bakal. Day tamo tinaadal ko ken ka. Mabalinta kanupay ti agnaed iti balay a pinanawan da. Nagsya atan no kasta lakay. Saan tayo nga agan anos iti simple akalapaw tayo? Inton bigat. Agdalos ta ken rugyan tamot ti mang opirit iti dagada. Mulaan takid day. Adupay danom. Nalawa ti mulaan talakay. Un ah. Tano nalawa. At adun to ti maapit ta no mamulaan ta bakal. Anyat ko nam, lakay. Nagsarita kami kan kasinsin Dennis itay. Bakit? Ay nawaw, kat sa dinong dayan ni Dennis. Nag-abroad gaya man? Saan? Iti cellphone di nagsaritaan mi. Ay, kunak no nag-abroad mo tanday dya akasinsin mo. Adada iti lugar tayo. Kaya't sinaludsod na, numabalinda amulaan ti daga aginatang tayo dyan. Imanugot ako na, Day talaga yam. Okay lang mo't kanyak lakay. naibagak matlaang nga agnaid da iti balay tayo. Ngawa mo dakis na di talakay. Tulong mo matlaangan ay ti kasinsin mo. Barang makaurnong damot nga gasawa. Huwag nga ron bakay. Diyak laing pagarok nga aging gaita kit agab-abang dalat ta. Apay, awan ka di pa'y anak da. At damay sa, Ay, kunak no awan pa'y. Mayat mo't kit di ano mulaan dati dagatay jay. Sayang nga agpaiso no saan amamulaan. Nakita ka daldalusan nyo ti dagada kasinsin mo asimyon. Dennis ka anakan. Mulaan mi manantay. Ay, nawaw! Ay, nagpakada kayo kaday, kadakwada. Wala nantay. Amuda mulaan mi ti dagada. Ay, nasayaan mo no nagpakada kayo, tapno amuda. Siyempre mat antay. San mi abas tamulaan day tano sa andang impalubaws. Wine, makatipid kay lakit day no kasta ka anakan. At dapat ti balay da pag naudan yo. Un nga raw tantay. Ket no bilang man taad dati maapit yo, rugyan yun tumo nga minin ti agurnong. Awan pa'y matantay. Karugrugi mi lang. Ay ket ibaga ko na tapno saan nyo ang malipatan. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Ta saan tayo nga amaw no anya ti mapasamak kadagiti sumarsaro no nga al-al daw kaanakaan. Dahito iti listaan tinatangin lako tabakal. Ay nawaw, dakkel maggayam tinaurnong lakay. Un nga raw bakal. Natsyambaan ta tinangina presyaw. Kalpasan ti lima atawan na pa nagmulmula ta iti dagati kasinsin kaw. Nagswerte ta mga laan.
Makaraman tayo matan iti naimas asida lakay. Una, magatang tayo pa dagiti kayat tayo agatangan. Nilya bakit? Ag-shopping tayo man mat lakay. Ay, una, mabalin latamat. Itala ang achimmamba tayo. Isong aginjoy tayo man mat. Gumatang tumat iti baro a cellphone ko. Gumatang ka iti sagay sa tayo. May sa para kang ka. May sa para kanya. Kan may sa para iti anak ta. Nagluto ka nga rotan. Tamasapa tayo amaturog itabakit. Tapno masapa tayo mat nga agpasyudad inton bigat. Ipadas tayo mamati ko nada as shopping. Dennis ka anakan. Sa dinaw, tinagapuan nyo itay alas 2. Ija syudad, ante. Nagtaksi kayo, pay. Wala ata na pumpuno mga minti jeep. Di dakkel mat, ti binayadan yaw. Ay wala. Arkila, ante. Apay ka day? Talaga adakkel tinapaglakwan yo, ah. Dakala talaga. Iso ang nag-shopping kami, ante. No, adda na bate, abayad tinatengyo. Igatang yu kit di iti daga. Tapno saanin masapol nga agab-abang kayo. Ay nawa. Nasapa pa'y mo, ante. Nakayugi di ba? Ay, saan atong palbiag kat agsuswerte kayo, kaanakan. Awan pagdanagan yun, te. Tagmula kaming tumanan. Kasanungay no. Yan, tibat. San ang masapol may suro na kami. Tadda mo panuno, mente. Amumi mo tara kami dun, may. No sa anak ngagkamali, ni Auntie Evelyn ti kinasaritam iti kalsada itay, lakay. Yan ti Evelyn ngagpaisaw. Ay nawaw, anya ti imbaga day di abakat kang ka. Sinaludsod na no naggapuan tayo itay alas 2. Kat, Imbaga ka nag-shopping tayo. kat, Agpakalaing manin Nadda ka no tinabati abahay tinateng tayo. Kat igatang ta iti daga. naa, asino kumamot amang ibaga iti kasta? Kwarta na aya. Naku nampay bakal. Saan ang masapul nga isuro data no anya ti pangigastusan ta iti kwarta? Ngamen, addamot bukod ta panunot. Isu na laang aya ti amuna ti agplano. Kumusta kayo matindita, Ante Evelyn? Ay, nasaya at lata, simyaw ka anakan. Ay, wen gayam, nadamag yu ka day. Tiyan niya, Ante. Ay, chimambada kasinsin mo, Adenes. Aya, Wen ka anakan. Dakkel ka naw, tinapaglakwan da itinateng, anaapit da. ay kat nasayat ano kastante. At da sukat ti bannog da. Ay, puno laon, ay ka anakan. Nabayag may ta naggargar din da. Ang italaang at chimambada iti mayat aprisyaw ka anakan. Ay, wen gayam. Ada ka din ni nanang mo dita. Aday tirwarante. Iso tinang ibaga nga awagan kayo. Takayat na kayo kano akasarita. Ay, winman, napayag asaan kami ang nagsarsarita iti kapsat ko kay. Mabit lang, Ante. Taited ko ti cellphone kan ko na. Kumusta ka, Sinsin? Kasi ti sigaw. Nasayat lata kasinsain. Damag ko kat chimamba kayo kano. Asino tinakadamagam kasinsain? Nadakamat ni Ante Evelyn kanya, kinsan. Ay nawa. Inunanak mo tanantay. Di ba halilatan Nasayaat no natsambahan nyo ti meta presyo kasinsin. Wan nga ron kasinsain. Italaan. Wan gayam. Mulaan mi manin ti dagayo Sige lang kasinsin. Awan pa mo't kiti plano mi iti day tadaga. Ay na. Agyaman aklaw na yung kakasinsain. Dakkirin na tulong yung daytoy kada kami. Okay, agpakada kon kasinsin. Tada na patik apag nami ita. Awagan kan tumanan no makawayaak. Ay, kat nasaya at ano chimambada lakay. Wala, hindi pa yung aggargat din da. Barang makaipundar damutin ita. Sigurado da itan bakit? No dakkel tinapaglakwan da. Talaga nga damot maipundar da. Wala, no? Amo dati agplano. No, amo dati pangususaran da iti kwarta. Sa bagay mo't kiti Ang amuda mo't siguro. Amuda mo't tirigat aggarden. Pagsaritaan tanto, ti maipapan iti day taaba naginton malam lakay. Ay, agdigos ka kit day mo tan. Tapno saan tayo maladaw iti pagnatayo. Ni nanangay, nagdigusen? Nalpas itay pay. Si kalaang ti maururay. Iso nga, agawaan mo tan ti aggunay.
Anya nga tanong ila ako ti daga tayo bakit? Ti daga tayo, amulmulaan ti kasinsin mo. Wan bakit? At dati napatig apang usarak iti kwarta. Ngam kurang tikas onhan ko. Iso na panunot ko nga ila ako tayo lahangan ti daga. Sikaman lakay. Wan sa amin ngagpaiso Saan ka di, nagmulan ta kasinsin mo? No bilang man ta nakamulad urayan tayo makaapit da. Malaala, adakin ka day talakay. Sikati ag desisyon. Takwarta mo, tinaigatang iti day dyan, daga. Awagak to ti kasinsin ko. Tay bagak ti plano takin ko na. Iti kasta, may saganaan da. Wana, ipakaawat mo ana imbag iti kasinsin mo lakay. Iti kasta, awan pagsakitan tinakam da. Oo na yan, di kasi tayo mapaspasama. Ay nawaw, asino ti imawag aya, lakay. Hindi kasi sinsimyaw. Kat, anya ti imbaga na apakasiksikuram. Ila ako da kanumot ng ti daga amulmulaan ta. Anya? Dahil tatipod na baka Apay nga ila ko da, kat adan na imula. naibakakin ko na. Kati ko na, urayan da makaapit ta. Nay, apay ngay, nasurok asa nga pulo atawunan adat tatimang suksukay iti dagada. Ita, kayat da nga ila ko. Dahil tangarod ka, bakit? Sapay na ibos mo, tinapaglakwan tayo, tinatag. Kan awanan daduma apapanan tayo. Bakit? Ilaban ta, ti karbangan tayo. Anya ti aramidum lakay. Ibagak iti kasinsin ko. Asan da nga ilako ti daga? Kaano pa yung nagawit ka kasinsin simyaw? Iti kalman laang. Naturugak iti andaan ti Evelyn. Ay nawa, di mo mat imbagbaga nga agawit kagayam ita. Nagteksak matkin ka, kasinsin. Ay nawa, saan ko nga rod anabasa ano kasta? At ang amin ang tinakasarita mi abayer. Palag ko nakit na kay pundar kayo matan. Ay, kuha kasinsin. Awan pa yung ngaraw. Nay, kasano nga rod ta? Apay asaan pa'y katsimamba kayo man? Saan nyo kumapay ang ilako ti dagayo kasinsin? Nasurok asa nga pulo atawon akirtiker kami ditong. Anya? San ang mabalin na basta ilako yulatan? Tawan daduma ang papanan may kasinsin. Tibayad tinatang yung ay. Nalabas kayo man. Da kami tinangsukay iti mano atawan. Ita, ilako yulatan na kasta. Bakit? At da parikot? Oh, anya ti parikot lakay. San mo't akayat da kasinsin Dennis ama ilako ti daga? Agpatangkan daman. Ay nawaw, abay ka numat. Wan tanasurok sa nga pulo atawin ka no ang nagkirtiker da ijay. Kat, tagi ko ang damatan. Jakman na mo kadagi jat at tao bakit? Ay, sakbay pa yan nagawid ka dita, kat naibaga tayo kadakwadan ti plano. Apay, awan ka dito na ipundar da? Awan? Ay, sana mabalin ti kasta kapanunutan dagita tattao, lakay. Lintag ti gambrot ti kasta. Nasuro ka sa nga pulo atawan ang nakalibrida. Ita, agpatangken dakit den? Day tangarod kat bakay? Saan mo kanumot akayat nga ilako da simyon ti dagada, Dennis kaanakan? Wan tawan dat duma ang papanan may antay. Napay, naibusan ti kwartayo aya. Awan na ipundaryaw. Awan nga rod. Nagus-usaran nyo nga itibayad tinatengyaw. Amuyo day tanan tay. Idi chimamba kayo, imbagak agumatang kayo iti daga. Itay bagam kanya, nga awan na ipundaryaw. Awan nga rod. Ay na Dennis aya, saan na maiparbang nga agpatangkin kayo? Noan niya ti plano ni kasinsin mo asimyon iti dayta adaga, ay awanan maaramidan niyaw, takukwada mo dayta. Wan ngamda kami tinangsukay iti day taadagantay. Nasurok sa nga pulo at awan mo day day. No saan nyo akabailan na bayadan ti dagada, ay di kay agpatangkin. Kilaw ti kasta akapanunutan niyaw kaanakan. Sana parikot ni Simyon no awan ti papanan niyaw. Ta, responsibilidad yaw ti agpundar para itibukod yu abagay. Awanon, talaga nga ila ko damot tan ti dagakan balay dalakay. Hay, kasapulan nga agabang tayo manan. Sapay adda agab-abang itinagabangan tayo idi. Awan nga rod. Ni Tata Danilo ngay nga ta. Amangan ko nakno day paabang na day jay. Ayun, anya. Ipadas mo man nga agpay so ti makisarita keng kuana. Wan bakit? Mapanak itayan da kalpasan ti pandangan tayo. Ibagang maagpatakder kamatlaang iti kalapaw tayo. Wan bakit? Barang adda ipaabang na.
Ay, sapay la kumaa. Awan mo't tandad duma apapanan tayo. At dan nabirukan yaw apag naudan yaw kaanakan. At dante, Sa dinaw. agabang kami ti dagan ni Tata Danilo. Ay, nasaya at mo't nga rod no kasta kaanakan. Kat ituloy yung manan ti agkarden. Wen tayo sulang mat ammo mi at trabaho mi ante. Malala, anusan nyo Ken kitain nyo ngamin. No, adda mapaglakwan nyo, rugyan nyo mutan, ti gumatang iti daga. Iti kasta, kat adda papanan nyo. Wen ante, Di yu manan ar-aramidon ti kas iti inaramid yaw, idi chimmamba kayaw. Sayang lang ti kwarta. sayang agpaisaw. Ngamsan mo tan ama isubli ti na palabas ante. Ay, saan na maisubliti na palabas? Agam, agbaleng nga adal kada kayaw tinapasamak. No adda ti kwarta, planwun yaw na nasayaat. Tapno adda pagbanagan na. Di yu sayangan ti gundaway ama pasayaat yu ti biyagyaw kaanakan. Ay, nawaw! Di mo tagikwaan ti daga asaan mo akukwa. Agbalin ka kuma analintag iti amin agundaway. Kat no dumtang ti oportunidad a mapasayaat mo ti biyag mo, aramidam. Ngamin, tinapalabas wano tinalpasan a napasamak kat saanen a maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanan a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta kayo kan tatang ditananang? Nasaya at latabot anak ko. Da kayo ngay, kumusta dagiti appaw? Nasaya damat nanang. Kano ngay ngagpasyar kayo dito Kinapudno na planok ti agawid dita. Kano? Intun umaya bulan nanang. Ipadas ko man mo ti agbiro kiti balitok dita. Ay nawaw. Awan balitok dito yanak ko. Ipadas ko lata. Adda ngamin nabuyak kay. Anya ti amu tayo nga Ang mga no agswerte akmat. Nangina ti balitok kita nanang. No adda balitok dito ang mga nuidipay ang naibaws. Ang mumut dagiti tattao dito alistuda no pagkwartaan ti saritaan. Basta. Agawid akto dita nanang. Ang mga no adda dita ti solusyon ti parikot me iti kwarta. Na, kalkalpas mo lang ang anangan ngem agil ilad kakit din dita. Di nakdistrubwen tanda pampanunutak bakit. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa Rodelio. Di kag trabaho aya. Saanan? Saanan nakasapulan bakit? Iti anya aga po adi kag trabaho. Adda sa bali a planok. Anya, Nangina ti balito kita. Iso nga agawid ak pa iti lugar danarang kan tatang. ay nawaw, agpanunot ka man anaimbag Rodelio. Ipadas ko man mo ti agbirok iti balitok. Ang mga no daytoyen ti bumaknangan tayo. Agtrabaho ka kitdi. Saan aday tabalitok ti adda iti panunot mo? Ay, hindi kag sasaw iti kasta. Tano agbaligi ak iti planok. May ranod kan tumot lang. Anya ti kunam bakit? Agawid ni Rodeliao? Unlakay, imawag itay bigat. Apay ka na nga agawid. Agbirok kano iti balitok dito'y lugar tayo. Amangan kanuno dito iti ayan ti solusyon ti parikot da iti kwarta. Anya?
Ada ayam at balitok di taoy. Jakman amo iti dayjay aputot mo. Ang mga nagbambandog tulaan. Si kanto ti makisarita ken kuana lakay. Wen ano dumngag. Impadas da pariguryo tinagbirok iti napalabas at awan. Awan mo't naalada nga ore may sagramo lakumano isaw. Istorya to iti putot mo tapno amuna. Ay nawaw, bulbulong manahin bakit? Ano san tayo ata isulaang matyada? Di mo mat ngamin kayat ti agtrabaho. Di ka makaaw-awat mo. At dangarot isagsaganaak. Anya maninday ta nga isagsaganaam. Ay nawaw, imbagak mo't kan kantiplanok. Ti planom nga agbirok iti balitok. Wana, anyat amungay. Ang mga nagsurti akmat. Akas karag iti mabuybuyak iti Facebook. Ay, awan lat amok di taro delyo. Mapan ka man ket ni tistor ni Sita. Umutang kay tinaimas asidan tayo. At dapay utang tayo asaan anabayadan. Bayadak to no bumakna nga. Sikakit di mo't. Ay saanan, nakababain mo't iti kumarit. Na, mapan kakit din. Siyak ti makaamong agbayad ko nagtumay. Saan mo pa'y asigurado no adda balitok ijay? Ngam kastamat ti pa nagsasaong. Patyen na ka di bakit? Iti saan nga agbayag? Baknangak taon. Hay, saan asyak ti ibaon mo? No kayat mo ti umutang, sikat ti mapan. Umutang akman, Marisita. Pasensya ka, ngam sa anak pa nga agpautang ita, Rodilio. Ay nawaw, may sa kilo ababoy lang at utangak. Sa anak pa nga agpautang, tawanan igatang ko itilakok no mautang amin. Di ka madanagan, tagbayad ak tumat lang. No anya ti imbagak, iso ti masurot. No, di mon samot amaw, adandani akon bumaknang. Anya? Di ka madanagan, saan ka apilitan, no? Di mo kaya't kagpautang. Naa. Nga, dahil iti tantanam. No siyak di bumaknang, huyo kan tumat kanyak. Ado ti balitok me, di mon samot amaw, ha? Apay nga rod nga umutang ka no adu gayam ti balitok yaw. No siyak ti bumaknang, sa anak to agumatang dito istor mo, oray puputam. Ay nawaw. Saan man asyak ti butbut ngam si ka, Rodilio? No saan ka agumatang? Pumanaw kay ti sangwanak. Anya nga'y, pinautangan na ka. Nakaimot mo't na dya kumarim. Ibagbagak to mga minsan ka. Mabusorak iti da dya Sita. Apay ngamin nga ipilit mo ti umutang. Katawan nga ruda ti maipautang na. Di mo nakita aya, abasit ti na i-display iti istor na. Bayadak to kunakmat. Ay nawaw, di mo ipilit ti kayat mo. Irespeto mo ti desisyon ti padam a tao. No siyak ti bumaknang, saan kun to matapagan ano ti gumatang iti istor na. Di ka agsao akas na, ta saan mo't asigurado ta planom. Ang amok adakkel ti posibilidad na nga agbaligyak. Urayan nyo lang. Agburay kayo, minda. Narigat ti kastaro delyo. Kaslag bilbilang kan itipig kasaan pa'y anapesan. Talaga ka di nga ipilit mo ti agawit, ha? Agawid na, takayat ko mati bumaknang. Imbes nga agtrabaho ka kitdi. Ay nawaw, kanayon lagan akong traum ti planok. Suportaran na kadimot ah. Win ata no agsasao ka, kat kasla sigurado nga adda balitok ijay. Adakin ka no, di nakpatyan. Sayang laeng ti trabahom no panawam. Manulang mati sweldo mi ijay. Kat no above minimum matisweldo yo. Above minimum nga may ti kinangato ti magatang. Saan nga umanay da dya pagbiyagan tayo? At least, sigurado nga da sweldom. Di mo man kami kontrang ti planok minda. Kasano nga agbaligit ano kasta kami? Hay, makaamu ka. Awan mo't denggam asao. Nakababain lang ang kadagiti kalugaran tayo dagiti isaw-sawang mo. No siyak ti bumaknang kung kunam kiden. Sa dino ti papanan nila kay mo, Mariminda. Agawid ka no ijay lugar da, mare. Kasano nga iti trabaho na? Pinanawan na tagbiro ka no iti balitok ijay lugar da. Anya? Day tangamin tinabuyan na kat. Kaya't namat nga aramidon. Day ta dya ibagbaga na abalitok. Wen, mare. Adda ka no aya ti balitok yu, Mare. Saan nga amo nila kay ko tilawlawatin na, mare? No adda balitok me, ay kat
Saan kami kuman nga grigrigat ita? Ti balitok lang, iti panunot na, ti palpalastog na. Advance magayam nila kay mo. Ay, naku nampay mare. No agsasao, ket kasla sigurado nga da mabirukan na abalitok ijay. Narigat ti kastamare. Kasla agbilbilang iti piyok, asaan pa'y anapasaan. Ay, kastamot lang ang timbagakan ko na. Ngam ipilit na mo ti kayat na. Nanang, rugya ko ninton bigat ti plano. Ay, ket kasaritan pa'y ni tatang mo, ano anya ti maibagan na. Ay nawaw, apay pailaan. Amok ti raramida kanya. Awan nga rod balitok dito, uy. Adda nanang, da kayo kidimot. Ay, naanak ko, sayang lang ti trabaho maapinanawam. Nangina ti balitok ita nanang. Oray pa'y nangina no awan mo't mabirukam. Sayang lang ti bannog mo. Sigurado kasaan na masayang ti bannog ko. Agtalik kayo kadikanyak. Amok ti raramidag. Ay, nawaw. Dayto yan ti bumaknangak ko naktumay. Saan analakat ti kasta plano Rodelio anak kao. Di yun nakita ti gamit ng sangput ko ayatatang. Nakita, kas ko na ni nanang mau. Awan balitok ditoy. Adda tatang. Impadas na tatamguryo tinagbirok hindi na palabas at awan. Nga maawan na pulos nakita na. Ang mga nukamaling amin ti proseso ngay naramid da. Sayang lang ti pandog mo no ipilit mo nga ramidan ti plano manakaw. Amo ka sana masayang tatang. Apay aya anatangkan ti ulam. Diyak maawatan no apay kontranyo ngamin ti plano. Di mi lang kayat na masayang ti pandog mo. Ang no kayat mo apadasan. Sige lang, tapno mapnik ka. Ni Rodelio nga ay. Anday jay karayaan baka Anya? binaybay akon. Tama nga no ibaga naman na kung kontraan tayo ti plano na. No adda balitok ijay. Adda kumanaala dagiti kalugaran tayo iday. Dahita nga raw ti saan na apang panunutan. Ay, narigat nga agpayso tagsasaw. Amangan kit dinuguraan na ta. Kano sa bali tirik na iti imbagak kenkwa na. Agulimag talat tangaruden lakay. Wanin may anta nga aramidin na ti kayat na. Una, tapno awan mo ti maibagbaga na kadata adadakkel na. Kain tapno mapanignikan na apod no ti maibagbaga kenkwa na. Agkape ka pa, Rodelio. Agyaman nanang. Kat adda nakita mo no nabiro kam abalitaw. Awan pa nga raw. Makalawas mo mutin ijay karayan. Saan pa siguro nga itatial daw ko nanang. Na, Ipatas ko manan inton bigat. ay nawaw. Saan ka pa'y anabanaw? Kaya't ko mati makaigami ti balitok. Kaya't ko ti bumaknang. No nagtrabaho kakit di ko ma. Di adda ko makwartam. Nalaklak at ti bumaknang no adda balitok nanang. Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mariminda? Saan pa'y nga rod, mare? Ay nawaw, nabayag moten iti lugar dagiti dadakkel na. Talo abulan na ijayan, mare. Awan pa'y nabirukan na abalitok aya. Apay asaan pa'y nga agawid ngay. Yakam mo, mare. Ay nawaw, saan nga imawawag kang ka? Imawag. Ngam di namat imbaga no kumusta tilakad na ijay. Amangan mo no adumoten ti inurnong na abalitok ijay. Naimbag ano adda balitok, mare. Kasanungay nubannog na laang gayam tinaurnong na. Mano abulan na nga berberok kay ti balitok. Nga maging gayta awan latamay. Sayang ti panog ko tatang. Ada ngamin nabuyak iti Facebook at ado abalitok tinabirukan da. Amang ano saan mo da dita oy. Diyan ka mo tatang. Ay nga rodan ti plano mita. Mabainak mo't nga gawid tatang. Ay nawaw. Anya ko ba ti pagbainam? Wana ta impampanakkel ko abumaknangak. Tagayam. Awan maalak abalitok ditoy. Apay nga main nga inununaam. Tiamok akat ado ditoy tatang. Inton sumarunaw, sana masapaw nga iwaragawag mo ti planaw. Nakababa yung tagpakita ka dakwana tatang.
Awan mat nga ron pagtrabaho di tao eh. Garden laang tamumi at trabaho. Ang di mo mat kayat kag garden. No sakti si ka. Ag sublikan iti sigod na pagtrabaho. Ay, agim impake ka mo gaya manak ka. Pag-awid ako nanang. Naimbag man ta na panunot mo ti agawaid. Awan mat kayang balitok dito eh. Di mo't imbagami kan tatang mo, nga awan balitok ditaw eh. Ipili mo lang amin ti kaya mo. Sayang lang tal daw ko dito eh nanang. At least, napanaknakam apod no ti bagbagami kan ni tatang mo. No dimngag ako makara kayo. Saan ko manasayang ti oras ko? Anya ngayon ti bagak ka dagiti kalugaran may. Sapay inis istoryak abumak na nga kon. Ay, awanan Imbabain mo lang ti bagay. Nadala pagtrabahwak dito eh. Saan ako nga agawid di dyan? Magawid ka kidain. Kasi mo't ti pamilyam a pinanawam. Narigat ti biyagi dyan, bakit? Kat ayan nga ti balitok nga ipanpanakil mo. Awan nga ron. Ay nawaw, aping awan. Awan mo't kayang balitok ki dyan. Anya nga ti panunutin dagiti kaaruba tayo no kastalaang. Anya nga ron ti maramida kat awan nga ron. Tijak ngamin kayat kan ka kat ipalastog mo adagos. Saan mo pa'y nga inaramid? Ngam nagsasao ka, kasla sigurado kan. Tulungan nakman kit de. Tapno sa anak ang maibabain. Nagsaludsud da. Ibagam sa anak ang natuloy iti ayandananang kantatang. Ibagam nga da sa bali anapanak. Kat no amuda nga iti ayandanan ng kantatang tinapanam. Ha? No siyak ti bumaknang kung kunampay kadakwada. O, anya nga ita. Saan ka mat nga rod abim maknang? Ay, nakababaing kalaunay, Rodelio. Nagawid mo gaya man nila kay mo, Maray. Wen mare, idi pa'y may sangal daw. Mas daawak laang. Tasabali mat tinagnaan na itay bigat. Aya, Wen, Maray. Saan matan nga iti sangwanan ti istor ko tinagnaan na. mabain siguro ken ka, mare. Ay nawaw. Apay mat, Maray. Wen tawan mo't nayawid na balitok. Kunak man no ado ti balitok da, Maray. No siyak ti bumaknang kung kuna na kanyak idikat. Nagpatinggalaang iti sa umare. Uray may sa agramo, awan apulos inyawid na. Anya? Iso nga itakot mababain kadagiti kalugaran tayo. Natangken tumak ngamin ti ulo na. Ay nawaw. Kasta unay ti bain ko kanagiti katrabahwak bakit? Ano sama? Ang angawandak pa yun. Ay nawaw, basol mo matlaang no apay nga ang angawanda ka. Si kantumot ngamin. Awan na igamam a kwarta, ngam nagadun nga ibagbagam. Nakababain launay. Ano sam, ta si kamat lang tinangaramid iti pakaibabainam. Anya nga tana agabrodak langan. Nagplano ka manin nga agabroad. Inton ko nagadumanin nga istoryam. Saanan bakit? Agul uli makakuntap no sa anak ang mapabainan. No awan ngamin agsaludsod, agtal na kalatan. Di ka agbalin aparamag. Di mo ipalastog ti may sa abanag, asaan pa'y mat asigurado. Tanarigat no umununa ti sao. Naawatam, Rodelio? Uwan, bakit? Ay nawaw. Di ka agsao akasla sigurado ka iti amin. Di mo ipasindayag ti maipapan inton bigat. Ta di mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.